Sebilang beli ketemu adik, ayu paras adik sekadi dewi tedun kemercepat dengode hatin beli. Sing sanggup beli kau neng sapa adi serta tetekenggu guling ngae beli buduh kasmaran uyang paling singkaroan beli jatuh hati ngajak adi. Ngajak adi Bang Ayu olah sen kude beli nya adi dadi tunangan beli tanpa adi hidup beli sepi. Ngajak adi